and don't worry तुम जो अभी पूरा full loaded लो अलमंगे नील तुम पिनी गिना मिंगे Socheng trekking do ni बोला से 18 to 21 and Rohit a full loaded लो यो and Lapen के non Nobi vlogs वन कांग होंग लो Nobi ला वांग बॉम लो and नीले तुम meeting point बांगे हमरें थोड़ा से direct ha dak हमरें पले पिनन पो लालो नसे नोने आता प्रणाली तो मैंने चेतान निकलो लसी कादो को भी like ignore Lapen ke subscribe ignore stuff okay don't worry तुम और non that traveler ना से थापेला ये Nobi vlogs ना चिंग फन पे कान जो cheap side ना भी एक तो ready लाभ लो दाप से दी unlimited ले पांच से चुई में and जो अपनी ना थे के एक तो full loaded लो nó quên Nobi ở bagเลยเหรอเลยใน bag แล้วfull buses yo ดักจิงฮอนsubscriber นะมันจะต้องบอกว่าคิดเจงสิแล้วพวกแกนังลิเมนนั่นละเราพิษนี่พวกนี้ลิเมนพิษนี่กันดิแอนแล้วพวกแกลิเมนधनीรองหางกันดิแอนแล้วพวกแกสอนรำสากันดิแต่Genu family มันจะต้องจิลล์นิ่งจะร้องเพลงแล้วแต่ดอลลาร์นี่องได้เลยละกันपूराเห็นมันสิวันพลังเต็งเลยโอเคตอนมาดิตุ้มlah previous vlogs kami nili ledak se anang cholo jodoh Nokbe hotel po ekdom cumi pik han hai ta la sedak se aku hamre nang le la plus ledak se aku anang cuthui be le and tang thai Nobi pura hem si chewan plang teng la son lo ko lag lab lo no ne ancho asin chalo ya dan mali dum ya none ancho sin lo tong kang cher lo sopta la se chofit po non ma chofit sai se der lo ti don tu no le padam sai na dan mali dum neli dum dak hamren thong Nokbe hotel long ancho etpen alamang chini tu se der lo ma se neli dum dak chod dela ta dak sin ang thik kilo ya se non ma dak che tong sar lo angke jo ano tinta full ready lo la ancho tang et ajat elo lo te direct bar on fit poi tum dak pen se kado go we kicheng men ki juran lang thor bote nang le to my story bang buji ikpo to ante na sinon lam so ki pu ka pregasen bang paklang pan po amen ke sar theng tom di hello chong hoi lo pulok po ban mata to ko beta chisik lab lo ke dami phan ang ton da ya non mang ke ready to go lo la se lang pon pom don made to an nilita yo ready lab lo and Nobi to some ready lo buses ta ready lo and lapu kado we korte tum da ready lab lo dan mar dam lage oh langsung na ki milo ban wiku langsung ta ang hamren sidal nil dam da hamren market an wangal la and full pack full ready lo yo sab ready la and pu korte da ready la hello korte son lo pardon ini bene dum track ke cheng lo la ke cheng lo si dang lang dan bom la episode 1 lo la bang ke kelong le ong la
only needing something. Thank you so much. Nanti tong all support but thank you so much. Needing something. Never give up, Genu. Let's go. Bye bye. Nah itu mas Socheng tracking lah ini kan kedam tong lo deh last kedam tong lo bye oke kardom parping lo and footpath non la power bank ye kan lo and 2 o'clock me 1 o'clock nege dupo ho and non nilitum barpon lab lo so ready lab lo ekdom full loaded lo yo guys सब ready lab lo kado gabe ja apina lang kan and aprang same yo pangcheng lab lo so keep watching okay and lo main nilitum kedam ke fast hello Socheng trekking tour and main banner bange and nilitum media partner bange cut news do magazine partner bange carbon long today and photography partner bange the lens guy pen buses photography and youtuber partner bange nililo longki adventure bang si bang long la all the best thank you assistant followed by là này chơi kìa quán lò khai nắng bó em là chỗ em chắc là em giờ long tới lần đây hả đón mời liệt không okay đón mời liệt không giờ hello Socheng trekking at t-shirt and pon level yo and alom so filter nil tom bar pon po and like ta penny pon lab lo and non bang ready to go lo đón mời liệt không okay dak hamran long direct my subscriber do men se chatong lok la ku nang men san la enok ha enok chong ping nang ke benjamin ke puge triple b okay la pu ning ching sam pe gal na Genu family dum ha tong ta nin dum dak jo so da ready la lok da mi pha ma Genu family chatong lok ma jo cepat chini la dum han ta so jo non mange len lo ke dam le da po nining mata ke itu manung da dolang mol bu so lang lo ne la pu video en pu lang hon da itu mai di si telang bong talo ini mas okay don made to non 5 kan lo 21 pm lo yo ekdom ingting sering lo no toar bang lo pen lo de yo na man lo itu bang last trip bang lo yo oh chalo bhai hello we are doing night trekking hello le lang đây họ non 10 km alam heta 1 km dalam 7 o'clock supo an ali hing no petandi na khai nang lage sang se pon no di oh da rong sort men se tong lok so la khai kon to war bang di an kyar leng do ako arum tang chi sunang lang duk tan di lalu jo mane to war bang di than se jok lok hing no ta do ake me ta do te non bang to ke yo wa ke hai to me cepat duk pikan lo yo upaya dalo kupula ko harum anta ako hinu tulang oh
Paklang pon po don mari tum da. Apo puthot jo ni YouTube channel long la long thek long tho choro perfect la. Akai nang limen cha tham da tha. On limen he arun tong bi ko. Arun tong bi ke di. Jo cha tong long man men cha tong log ya de an ta la ke. La lo. Masih ning ching samping la. La so videos ta me YouTube long wang ko. La. Te mun ja chilang nang la. Chelang long po. Te la la ke phere me an lo don mari tum yo. Jo po ko sona ja lo. Dak rong sor don same sung pikan lo don mali don se pachu hese kiso taiwan lang di kiso da pachu hese wan lang so alita heng no pik ambulance ta wanun e ko se wanun po don mali tum yo lang itha akla khurwak yo. Oh my god. Oh jo swimming pool cheplang da lo don mali tum yo po oh ali asabet lo rong sor don me sung pik lo don mali tum ho jo hanan tun lok ma ho la pu ke an ma Alan. an di lập cái copy han này tuần hả càng mày han cái đi qua cái hai tuần spa đúc pick pick ăn lấy rồi đi tụm phan nào về pin lo kim mung kim mung lo kim mung ăn kim mung đô lo dar ya ăn qua cái hai समय spa đúc pick pick lo đi tụm phan ô vậy thằng lên lap rồi vậy Hello. Hello. Xong rồi. Xong rồi. Hello, can I get Malaysia? Malaysia. Malaysia, no? Very nice. Okay. Okay, can I get Malaysia? Both Hello, brother, can I get Malaysia? Xong rồi nó bị. Cái lăng nó chạm lắm. Chào đi, xong rồi cái lăng là đi, xong rồi. Bà cái đi. Xong rồi. Acting lang lag bu. Xong rồi, brother. Okay. Cái non nili tum dak kem selam lo po, la depen ge kopi to asin klai ni chine pen lo. Xong rồi, kote. Moje lo ke di. Okay, non se na le lo. La bang ke dai lang ching lam phit po tho. Ready ho ase no dada? Yes, ready. Okay. Ching bai bom lo bris room ma. Pai lo an. Lang ra rim. Mà cả chút đọc rồi. Đang lòng lên đâu nè. Đã thành piang xong đã thẹt vô. Thẹt thế là. Toàn là bro. Oh yeah bro. Mày hay là tên là bộ cái thế. Có là cái. Jo, nó bị chụp đúc sập rồi. Giờ mày ăn khai được cục này kìa tụi Là lều càng xăm cái nó cái. Right now, Genu family. Camera đồ xí đồ lấy. Lạc lab lo. Ek suruh lo. Se. Nili tam nang kele dak kan lo 7:30 kali te 8 o'clock ni sonlam sinang le ta thek bo. Atin time lang la. Masih 8 o'clock sinang le bon. Thik lam no. And like a drone lo yo. Na pen up adapt prang drone pang jari phan lo. Pura sleeping bag pe mane hedi don mane tam experience enji ko sona pe hedi la trekking por mu. Nasi pinan ke experience and pon long lo. Mane camping kim ko sona hai hedi mane dok pe lo da. Oke sang don mane tam ya. Ani tam phan means vlogs. Ani bang da regular daily vlogs upload di phan. Nasi nali tom kang hon support si kinang sot la la. Wai चलो यार एकदम जाके bonfire डालक लो एकदम मैचिंग ही ब्लॉक लो and camp दा यो ओके Good evening to you all. Most of you may be familiar with me. My name itself is Anthony Rompi. Presently I'm serving in Assam Police, and right now I'm posted at Hamren Police Station as second OC. And I have been familiar with you all, but even though wishing you all a very best. This is our first Socheng trekking tour. So I wish the committee as well as all you a very good and safe trekking tour, and as well as be safe and sound. Whatever you need any help from my side, I'll be free if available. So that's my wish only. Kardong. Thank you, sir. Thank you. Sir, hobby. My hobby? Yes. Collecting wild plants. Oh. Out of these 4 places, which that has been included in the schedule time, 2 places are missing from there. So I request the committee also, if there is ample of time,
kindly do visit this one, the Tapat, as well as Rongpangbong. That one, it will depend upon you all also. That two is the most beautiful places that you are going to miss in this tour. If you can visit these two places, you will go, happily. I can assure you that one. So kindly adjust with the time, and if you have got time, kindly go to Tapat. You will see there a very scenic beauty which is just like Switzerland only. Yeah, really. And then apart from that, there is another place called Rongpangbong. That the place is very beautiful, and that is all of a pine forest only. These two places you can go. If you have got ample of time, you can just take them also. You just contact with all those trackers, and if they are willing to go, then you can go and proceed there also. That is why we have to maintain the time from tomorrow. Time schedule as much as how much we can, so that we can visit different places. Yes.